Okay, step 1, anda perlu update BIOS. Make sure BIOS tu support untuk Ivy Bridge. And then step 2, go to website Tony Mac. So siapa yang belum ada user ataupun belum sign up Tony Mac, make sure sign up Tony Mac dulu. Okay, Tony Mac ni di mana kita boleh dapat software ataupun CACs daripada untuk Hackintosh. So first kali download Bridge Helper, and then kemudian download Multipiece, and then Univis. So Ivy Bridge 10.7.4 only. Okay, so saya download Bridge Helper. Okay, then Multipiece, make sure Multipiece Lion ya, Lion Edition. And then Univis ni hanya support untuk Lion. Untuk Lion 10.7 X tu maksudnya 1 ke 2 ke 3 ke boleh lah maksudnya. So kita tunggu download selesai dulu. Okay, step 3, okay, kita perlu abstract dulu file yang kita download tadi. Itu mana ni, Multipiece. Second, Bridge Helper, and then Univis. Okay, ni yang ini saya tak perlu lagi, so saya delete. Unhidden ni kalau saya nak pakai untuk copy file-file yang hidden lah. Okay, masukkan USB thumb drive. So ni USB thumb drive saya. So open utility, this utility. So di saya USB saya hanya 8GB. Itu Kingston yang betul yang nampak ni. So saya renamekan USB. Saya letak huruf besar. Then make sure master boot record. Okay, just click apply. Okay, kita tunggu reloading. Okay, so close. And then Univis ni running untuk Lion, saya cakap tadi. Okay, make sure USB, select USB, just click continue. Okay, Mac Apple App Store install Mac Lion. Saya klik ni sebab dalam application saya ada installation Mac Lion. So siapa yang dah download boleh copy saja Lion tu ke folder application, then ikut saya punya tutorial ni. Okay, just click continue. Kadang-kadang dia Univis ni dia punya estimate time tak betul. Kadang-kadang sampai 1 jam, 2 jam. Tapi anda jangan tak perlu risau, dia biasanya dalam 3-4 minit aja. Okay, dah selesai. Okay, kita run Bridge Helper pula. Okay, just click continue, agree, change, make sure tukar dulu location, select ke USB, dan masuk ke password. Mana tak ada password, just click continue je lah. So about minute. Ivy Bridge ni dengan Sandy Bridge agak berlainan lah, agak susah sedikit, ataupun agak rumit sikit installation dia. Okay, dah selesai. So saya just check, dan saya buat satu folder ni bila kita dah install tadi. So saya tak perlu guna yang thumb drive lagi sebab thumb drive ni masih ada space. So saya copy aja file yang saya perlukan, contoh Multipiece ataupun DSDT. Anda boleh masukkan ke dalam USB tersebut. Okay, kita restart.